Hello abakunzi ba Burundi Genial TV murakomeye Jenny Bon meze neza nko mubibona ni ornera kuri micro tukaba turi ahantu hitwa kuri Buddha's Food mu Kamenge barajya kandi baranwa bafite ibintu byiza nko mubona hari akaju maison akana kaju maison ka murabona ko kari différent n'idindi mumenyere iratesa sana sibyo gasore harimo n'utuntu twanuze utuntu dukimega chocolat ututuje nk'utu rero jewe simesenda mu VIP hano shinga bambaza ngo umuntu ujinga imeze gute aki mafisi barafu hase jimwembe kumbe washaka utundi tuntu ndagira ibintu yavuze ngo ashaka ngo bamuze ngo jingo ugufata mu nda umwese yagafungure kabebe ngufata mu nda nashaka jia kivuguto jia kivuguto yaourt jia yaourt so si nibaza ko mwamaze kwibona ndi kumwe na Gasore Ismail aka Babala aka honorable aka hori jari ndi jari kuchoresha manigazo watabana pinza bona marota lomba aka Sugar Boy yeah hakuna kandi kongere kani mwenyewe Sugar Boy Sugar Boy ice cream boy yes boy turi kuri Buddha's Food niho tuje kugira tuganirire na Gasore tuganire arakantu yarutse gusohora turaza kugashika ko muga vraiment nukuri ndashaka kumenya igituma wazungurutse mu bakoga bose bo muri indasi nibo bonyene canke hariho n'abandi tutashoboye kumenya donc bavuze tutabamenye akora ko bakobwa muri indasi benshi impamvu narinje muri hunde ndabakobwa muri indasi benshi nakukanwa na mafyeri cyakwigira mu VIP nawe uri mu Kamenge we naye kura kuri byose kuri fresh ndagufata none urumva impamvu nashyira abakobwa bo muri indasi ni kubera ko abakobwa muri indasi benshi tuzatumva ngo bari mu nkungu kandi benshi bakundanye babizi muri indasi benshi n'aba ex banje bose baryose ba minushe imbesire ya moto minushe ni mu ex wanje Darina ni mu ex Denisa nabo mwakundanye Denisa ni mu ex wanje Denisa afise inda ya DJB ubu ni mu ex wanje nari nati mwawe irazi mu ex wanje ariko cyamvuga ati mbega je ko Shani Queen ujye ndushinya kandi imbere amabukwe Shani Queen arashaje rero cyamakazi umukobwa je no detinga n'umwana wa Shani Queen ashaka umuntu ngana ruriro Shani Queen arashaje kabisa afite imyaka y'abafizo bari mutamakazi Fizo msichana ziyeka wena Fizo anakuwa ni mkubwa Fizo nana numene wa mbele wao ndi mu Rwanda wao kutunga bamita junior bamitana Treso origine tungana Fizo ni babangu Bantu boy ari mu Faransa kujya pizza none vyavye uretse tureke kugira blague vyavye bajya bose minushe turetse ko mwakundanye bajye bose n'ibyo mwari bakunda imwe n'ishobora ariko nakuzana blague Bella chafatana na Bella kigira ko puri yacu tuyitaga Sobela kumbe niho nyene yikundira amahera niyo mpamvu n'urukundo rwacu rwahereye mu nzira Bella yari umukunzi wanje mu ex wanje nawe bajya bose yumvise ariko chavuga ati DJ Fanny uyari mama mdogo haje kana samahera afite gikuri Fanny utara chat umviriza afite kwera afite amahera nje tunavuze afite amahera shaka kuba mariye kuko afite amahera ajya neza bibirane to mu vyimbisha mbona uko ariko niwe bari mu industry bajya bose benshi nibashikanje aho kacini yaberana nagwa mu ruhacu rabizi anything is okay none Bella mwapfuye amahera minushe nawe Minushe n'ubisi ko nsavye muvuga hamwe na mweshi ego shanda vyibutse wawe donc Minushe na patience yarafise yashaka ibintu binyaruka mwe kitagiye wari bwara nk'umuduga
nafise ibiduga ibiri oya nikora gari mpiri pa nafise ibiduga ibiri pa nafise ibiduga ibiri kwa kinonso wansi kumuhuma imiduga yanje ni poroporo nanda ni poroporo nacho we kumufata bazara musunika mwibarabara umujyanamo kandi oya mugabo utwara kunyine utwana nyine oya twe twasega gupe kacu k'abasitari bafise poroporo imidata we yarabihindira kugutwara imidata afise ikiduga tiyayi yabotse iba yakozwe muri 40 muzeya muri 1940 muzeya nawe Lolilo ariko imiduga ya kera Lolilo afise vanguard yaboze yaruje aciye kuri skotiza vamo chiki kuma pave uzora Lolilo nige cha mapave ni kaburimbo cyangwa baragifa atayisiga nka hajya aciye pave abamotisera yagikanga Lolilo nizo manizo fashizo okay ni gute numeze bien ni fresh kweli ndashima amakuru mashasha ni fresh kweli ndashima kabisa everything is okay kuva donc ubona indirimbo yawe nshasha ego kandi hari ingwe yindi of course mfise indirimbo ndiko na Kiriku mfise collab ndiko ndakora mfise collab nzokora n'abanyarwanda mfise collab nzokora na Diamond mfise collab nzokora na Chris Brown donc ndiko ndabipanga ni EP nzosora EP ya collab. Wow, by Chris Brown, Diamond, Kiriku. Yeah. Bazawari muri yo EP. Yeah, muri yo EP bose tugiye collab fresh. Bose mwamaze kuvugana. Bose twarahejeje, ni bisanzwe. Collab ni mwato tanga mugakora collab. Wamaze kuriha? Tayari, ndakora na facture. Mzee Chris Brown wa muri Shanghai. No, kushakunja mu kazi. Nase kurimba na Diwani mugabo, Diwani ni gikuri. Diwani muri studio kuri recordinga micro manu gushika ngana. Non, c'est vrai. Unabonye gukoza ko yo bandi. Akahanga niko kabyimura kamera. Muremure gasore. Mu gihe ndamushure buri ijoro cyose. Kandi Diwani management yanje kuri mugani mugufi. Basora Diwani kuri stage. Nabwiye management ya Diwani ndabivuze ngo ndabisubiyemo. Iteka music. Diwani mu muguri ya mahotalo. Ari kuri seri mutumubona bari nyuma abarishe cement mubona abona VIP. Ubona amatambo yose umuzwe gusa. Abari nyuma bagahita kura. Mugabo woko fresh kabisa. Alhamdulillah kabisa. Ilikuwa kwa kipindi bwana. Asante Jwangu. Mungu akubariki sana. Urumva re kutansabiye. Bambye ko bagiye kunyongera indi je yagose. Mwe kutansabiye nanje. Ariyo paye gas. Toka ya VIP muzaranga. Si VIP ni kugira ngo ntuhabuyise sasa. Oh yeah. Cyane umwana wo mwikota ndamenyereye ibi no kwifyeta no ifyeta. Habo bazana zanje batuma bagire. Hari umuntu twatumye byo kujya bizanye. So Gasore azikora umuntu muremure abantu ndabatuye muze murabe Gasore live kunanga. Urumva none bandi mugufi ngo sindi mugufi nkatiwa. Sha nta kantu kare. Nawe uri mugufi. Diwana ngira kwibere ngahi. Usanga n'umwana yaracari muto. Inde. Diwana karashaje. Oh yaracakuru yaracari muto. Zati abahungu bagufi gusanga barasaziyemo. Cyangwa barasaziyemo bajya. Byagufatiye kutangura kuririmba. Gutanga kuririmba ni imwe mu mafaze ngerageza kuvanga na comedy kuko muri comedy kameme na music irakonta birajana. Ahubwo uri kumbaza ati hip hop itanguye ryari. Ibyo ndiri muri rero sinayanditse ntandi muri yarandika. Cyangwa muri studio nkabya DJ wewe tu washabiti tugakubita. Kwacutanga. Bana nakubita beat kaduka avuga ati ibintu n'ibiki. C'est vrai. Ega talent niyo nyene. Kushobora kugira genre ibintu utanditse ugashora ku. Iyo talent. Jewe namambira nanerwa mu bijana nawe ati jeno sabiri zibe kigarandikira indirimbo mugaharira. Bavuge. Kuko mvuze urandika indirimbo ciwe. Iba ari ibintu bikaze cyane. Bavuge. No ni benshi babizi. Ni benshi urabona nkajya nobody like you nobody. Kajya iki nase mu kaka kanza ka beki nje nagashizemo. Nobody like you nobody asatubi ushaka mwaza. No, ujya danga imvu weshi. Kweli kino ne batagusha. Kwandika? Of course. Naka beki wayishiramo none bino bijya gute?
gutya nyene mama kina ndakaraba cha karaba mugabo gukoresha imiti imbugita ugakata mama kina mama iyo kumusura bo ariko mayonnaise ngahinyo no mugwa uwa na fresh tu fresh rajos ndagurisha amaboko rato nangora mugabo karaba naso nini bachita gute kiki ariko ajya hamburger beef hamburger yo muri beef hamburger Nips beef bayita gute ibayita beef burger kavuga mu kirundi n'umukati n'inyama n'itomate beef umva imari beef hamburger ijya abantu bafite beef re beef ni inka sheri ni inka beef ni inka baragira na chicken donc ivana niyo ushaka uyashatse beef donc harimo inyama ni mukate Buddhist food. Everything is alright here. If you eat this, you eat in paradise. Izo filiti urabona ko atari za zindi zo ngaho kwibarabara. Izi filiti zirimo tomate na seleri. Abakameramani baragowe. Abakameramani nukuraba gusa n'abajournaliste. Nawe kabisa. Wamira macho yihishe. Uransigariza. Nta kibazo. Yes. Shaka umbwire kuva haheze 2 jours usohoye ijya ndirimbo. Il y a 2 jours, exactement. Une semaine, 3 jours. Yego. Yakubise hiti. Arakandi gapeti kitwa El Pro. Use Valentin kaso indirimbo. Yandimwe twade. Ngo kuzine. Kuzine. Naragakubise hiti ndakazima gose. Bacha. Ngo kuzine ngwijo wigira utoka. Mistari y'abana. Ya mkuzine aramone sana. No. Mugabo. Muri ndirimbo n'abatamye ko barumva kavuga ati mu petit igikuze million views 25 kuva kuri 25 kishika kuri million hasigaye inga yaronga ni 25 igikuze million views yo sindi dramatic boosting ndirimbo dramatic abantu bawazira je n'abantu banje kabisa abafana banje kandi dramatic sigakunda na mona wada savre mona wada irirwa ko dramatic misuse cawe dramatic turabana hafi gusa dramatic mugize ku dramatic mona wada arashaje kurusha wese umwana mona wada nagatama kazi kuwe bagafatana mona wada ni sugar mami arashaka sugar mami namba muruta mbirizi mona wada uno munsi urishuga mami wa dramatic barabivuze bayina no bitanguye avuze ko uri umumami wa dramatic ushaka kandi agomba kubatandukanya na rero oya ntimukundane mona wada urashaje kuri dramatic wowe uri revo zo kundana barafuro kujya ngo bayibone ubwo baraberanye baberanye vraiment basabye kandi je ndimbo yawe yaratotse sawa tubandanye basi none wazi ibintu byo muri industry byose ni kubera ndi industry nanje aya rafatiriye abantu cyane no ege cyo umenya ko turi ngaha kugira ama critique positive apana ni critique negative ni positive uvuga ni positive kubera ko ni muboneka no ije kupinga yocha hevre hajya nyene mona kandi nta kujya gose mona oya si cyane ndenze brand mona mwijira suza biface ba afro ba biface ego nyene gatoyi I can't discuss with you on this one because you are discussable. I'm discussing about what? Because you say they are equal, like the same age. The same age. Like the same generation. No, I mean, because Mona Wada is Mutamakazi for him. Is Bibi. Is Bibi. You. Me. Calm down, you. Sister fucker. Yes. Can you? Ndetse kuvuga ko ijya kindi tumenyereye apeti kandi ntiwagiye kuzigaritsa yo taka kubera ko tugarusha ubwenge bano watabura mu mission na ude bashagazore ari imana tajijua yumva yonuka kubera vraiment ndamubyansigaritsa okay gasore nshaka umbwire insolite apana insolite yo gukina ya vrai
umaze kugira kuri ntuze kuri muri iyo carrière yawe kuva utanguye insolite ya mbere nawe yibutse uca wumva wotwenga cyangwa ukumva wawe kwinyegeza insolite nyinshi tumadura n'amachallenge menshi mu buzima insolite nyinshi icyo mbere umenya abarundi kuri bateye nibo bambere n'umunsi bashobora gushirira kugusapotinga usohoye ikintu cyiza ejo usohoye ikindi bakagutuka bakakwandagaza ni insolite tumadura nazo none niyo bagututse biba bivuye kuki abarundi none umuntu akoze ikosa ndakubaza umwandagaza none nimushaka ko mugihe usanga inbox ngombe tinaka wagize nabi muga abarundi bagenda ngama ku matire bakadutuka we naka bifisi ngoni kuvuze ijambo aricurika kinyaki n'ibirano nyine cyo baramutuka bijya bifu none mu mahanga agira muri diri agacisha hajya kabona deja abarundi bo baramutuka wumva mu mahanga yo mu idi fo Evariste ashaka kumamagara mu Burusiya Evariste mutoya wanoze mutoya wa nyene iti vaita Bundi genial Evari bamite Evariste okay ashaka kumamagara mu Burusiya basanga mukumuranuka muri komantiri Erega kubisanzwe je nibaza yuko ibi bintu bya entertainment ça compte pas les ama commentaires ari positif nibaza yuko ce qui compte ari ahubwo les négatifs non oui nous vous trop de français tu vas faire nabi parce que moi si je parle français je vais te francériser toi ah non je te dis la vérité parce que tu rigoles comme une rigolade avec les dents moches chez toi tu es moche toi tu parlais le français OK comme vuga gutya ce qui compte dasubiri igikenewe cyane muri entertainment nibaza sindi siyo mugani nibaza yuko ari abantu bashikiriwe niyo message ukatanga yego apana ko nabyo bizana apana ko arabagukunze gusa ahubwo bakwanze uviriza hari ikintu kimwe twihinda ko barundi urazi yuko umuntu ndamaswe na murundi sinzi ko nandi biba ariko reka mvuge muri terre yacu hari umurundi nimba atagufana uci imbere yiwe ateza ashusho no gucira amata ugaca wibaza ati none kuba narabaye umusitari nayitenge n'abantu dufite n'umuntu urumva donc ça je n'aime pas si utari umufana w'umuntu nimba utari ibintu byiwe byibereye abanyine n'abamukurikirana c'est bien urataga n'umuntu aza kuri page agaca gutuka akavuga ati none ufiva gute kandi ujya kuntuka gukunda umuntu rufite yuko umusubira kuraba ibindi bintu bigushisha yagize ukajya kuraba ko hoba hari ibindi bintu bigushisha wowe kuva watanguriye umwuga wo gukoresha amakuru amaze kugira ibintu bishisha ibintu ndamaze kugira ibintu bishisha bivana n'ubiraba bivana nande n'ubiraba rero urabona naho biba byamwanya ababyanga ariyo rero uzaraza kuraba ibyo bintu ugira bishisha akaguma agaruka kuza kubiraba ufite gukunda n'ubwo nyine yes ok merci pour la correction dénonciée chien méchant les commentaires négatifs nibagiye ko umuntu yodifata yagaragaza kuzibona ko ikintu ciza cazo kazima message yashitse wowe wabikunze utabikunze message yashitse je ndiko ndakubona nuzi ko bifetse birinze muri akuna matara kuna matara mugaga arafu nawe kujya kunasa n'abakobwa nashaje ushira mu filime menshi matata ikaba matara kuva ryari nivyo abakobwa gasore mu filime yashize mu yini moya nivyo abakobwa no ndakubaza je ndumvise bagira ngo na matara yakitse hakuna matara ntiwabasomye none ndakuvuga hakuna matara oya ni akatara sound gabien ko matara ni matara Yese nawe nyene na hari karavuga abantu umenga afise beef n'abantu bose toka kanda uko kabisa none kutajya yo baga isinzi kwiga ndajya duhejeje kwera
ndega ndi mupeza wejewe wavurisha intoki reka reka uko ijya yasha no mwishasha ahubwo ndayitwaye yeah. Okay, wariko uravuga insolite muhura n'ama insolite menshi ama challenge menshi muri carrière ya ni cyatumye ugumubandanya malgré ibyo bintu byose adukoreshe malgré tout ça tuba dukeneye amanuze ayo ma vie ari negative ayo ma vie kuko niyo kubesha hajye umuntu aguciye intege niyo baguteye intege ahubwo turafite abantu benshi baduciye intege tugitangura tugirana ariko twarashoboye kubandanya turagerageza naho tutarashika ariko turabona yuko turi ku ntambwe ishimishije quand même never mind about that urashobora kubona umuntu akakubwira ati ibyo ukora sindabikunda sindabifana uramutwengerwa ngo ati ntacyo ariko mu mutima kababaza hakuna matara kabisa hakuna matara ya reka donc ama challenge duya no mu buzima ni menshi tugabana n'abantu baduponda abantu badufaka bagirane tout ça on résiste quand même bien okay bien uretse comédie n'amafilm ego ejo mundi heruka mu Rwanda ego gukora film n'abandi ba acteur mu Rwanda kandi irigica kuri Canal Plus ikira chako byari sangapi ubwo uganura kuri Canal Plus baratanga orere ari okay abakunzi ba Gasore mwumvise ko mujja kubiraba kuri Canal Plus gusa ari kutubwira sheri yo mu Rwanda yego niyo mu Rwanda okay bazita zande ni nyinshi okay ni okay okay nyuma hakujya y'ibyonya ukora iki ni ikindi kintu ukora kikwinjiriza Gasore no mu businessman Gasore agerageza kwingunganya mu bundi buryo niyo mpamvu ajya mubonye Gasore amaze igihe atagize agakomedi cyangwa atagize agaki aba yokipe n'ibindi bintu nyinjiza agafaranga kuko tuvugishije ukuri ngaha muri entertainment turabizi ibi vy'ama YouTube n'amafaranga bikiduha twibwira simbesha amafaranga bikiduha turagira turi kokora abastari baririmba bakirwa baratiro duhuzu basha amafoto ku ma Facebook kumbe barakenye donc urumva mu macegereza kwingunganya hari igihe nyonga bajaji urafite bajaji mbere hari igihe ndayinyonga ndi umushoferi hari igihe nkora taxi ndasente business nkora ku ruhande ugorera bajaji Bujumbura yose ari Bujumbura yose niba ubona bajaji yanditse ko ati niba ubona bajaji yanditse ko ati mutazomishano iyo ni Rwanda wanje kwicara kugira wanze uyumvire ko ndi kintu kirubeshe oya Dabre yanze ko kujenye ya Gasore naka ijya modoka yawe nayo imodoka yawe igipropro cyanje ni fresh kinda ni cyo ukoresha nka taxi oya kigenda ikoresha nka privé okay ndasaba amapiki bakama nkakora Yo uri kuratwara none ni vya blague Gasore non c'est pas blague je suis sérieux man non si je parle avec toi comme ça je suis sérieux il faut que tu nibuka ukuntu bivuze nibuka muri ijya ndirimbo wewe gusohora wavuzemwo ngo ribihanga oya cameraman tufanye ikipindi sisi ko tunafanya sana nani amenye nje kutwa ikiwa mu kiganiro Nuna ko nanse kujya imbere y'abantu kubera ko ndazi inyama mu kwikata amenye afisa amenye meza no tubandanye no tubandanye mfishi kujya kubesha ibyo nabinje nivyo hari abakobwa benshi bambenze batankunze kubera ko ndi bihanga ko amenye basi ataboneka basi umukobwa ambye ati ura cyari uruyoya namenye bizavuga ati waracometse cyufsemeyo uruyoya ngo ndagaragara mu kanwa niko wacometse ushaka baracometse n'umwana gucomeka ibi byuko oya par contre ni umwana urumva ko oya par contre kujya kuntu umudokiteri akwega umwana mu nda nako batangura amaguru batangura iki amaboko sasa dokiteri
ariko agira ngo pousse hagukwega umutwe yakwezuka non c'est sûr acazibira non c'est vrai cansohoka nyine ngaha amenye umunsi umva hejuru ndafise ni munsi mugabo wapi Gasore yagize isanganya kivuka nicyo gituma afise bavuga gutyo onya mugamenye yose arariho je ndabona negereye ndashaka kuyabona wegereye urabona mugabo wowe uri kure nayo shoko nashaka kubona okay byarigeze en réalité byarigeze gutera complexe exactement nagize gushika ahantu nguri kirore buri gitondo mbyutse nkacanza ndiraba mu kirore nkagiruka wapi suve habigiye no uzore ku mafoto ngoni foto za cyo ndegereza ku ifoto naze ngatwinga nasanga abonetse abenya biri gusa aho ati none ko nigize watari ndatwinga sana muganga tsibona amenyo c'est vrai ariko petit à petit je fais soni j'ai compris tout ce que je fais parce que c'est bien. Tu as compris tout ce que tu fais parce que c'est bien. C'est bien. Ok. Vidéo jusqu'à Makanga. Tu as un chic. Vidéo jusqu'à Makanga. Ce que je disais non. Ouais. Je suis littéraire en littérature. À faculté de la littérature. Kuri Yobi? Non. Université internationale mondiale. Sina jamani université benshi barabizi ariko imanite generale ndayifise ako kudandaza imikashi kwibarabara ndakafise mise littérature c'est les lettres ayigo sha les lettres les langues les lettres tout ça voilà uhora wiyumvira ko umunsi umwe ushobora kuja kuri scène imwe na bajya basta bakora muri Marrakech du Rire bakora mu Gifaransa najuzi none ko baje tumuteye ntaba mu Burundi ubu muri aho umuteye mu pono mane kambaza ngo cyese ndaje ngo sinzi kuperforma mu Gifaransa oya bigenda mbere umwe mu kuyene ndakomora ko toka kunshika wewe wiachara mkuya muri game jena nakubajije nakubajije mukatanga mikro nakubajije vuge ese ndakwaka mikro yanje okay ndayikwaga umuntu w'umugore w'ishitira mu Rwanda karavandire muri Marrakech mugatwe kubona bakora muri Marrakech non on va voilà dans le Marrakech Inch'Allah j'y serai quand même dans le Marrakech j'ai montré comédie je serai aussi dans Africa Festival Afrique du Rire maze kuja muri Sahara Polémique au Congo maze kuja muri Gomare Festival tout ça j'ai déjà fait former uri mukuyakuye mukoga kwe none njizani nukanshyiramwo nanje shiramwo nanje menye sawa gasore bashaka kunza amazi saje muri so sindo tuzusha kure sindo tuzobifunga muri jama stage kabisa parlement de Rire Caravan tout ça ouais ok c'est bien merci beaucoup comme du fungura merci yes uyu mutipe gasore rana kunaguma ankura amasana abantu bose benga bafitaniye beef abantu bose murinda simbira nanje reka amasana kubera nanje abona umenga niyondi no je na muri usani beef ariko gasore je mvugisha ukuri aho ibintu biri nuko uvuga ati umuririmbyi yitinze muri Messi ni D1 naho muri veka ari kuri yitinga D1 agakuza minu ata boosting yagize azanga madamu uri sofa kajana ka boost yagize kigiri baramwandikiye ahubwo kubera D1 wakora indirimbo kumva ati iri ku murongo ko ikibimvira ko Dramati bamwandikiye ko ikibimvira ko Dramati bamwandikiye yagiye indirimbo yakuje 3 million bacha bayikora kuri chip bacha baragaruka yashizemo amahera ara boost indirimbo iraduga je nta utumva nibishia nakubishia kubera uri kurabesha bayikuyemo kubera bamwandikiye yayikuyeho kubera ijya introduction yagize ijya kajya kantu byashisha none si umviriza kandi na boost nishobora gutuma umuntu bakora indirimbo yiwe byaheze rero aratsinzwe il est pas le monde il est pas là il
n'est pas le monde. uretse batangura Okay, gasore yatubwiye ko ari mu gukora collabo yeah na Kiriku akili Batman izina niryo muntu mugabo angana n'ikirafisi imyaka myinshi Savre hajya afite imyaka ingahe? Kiriku afite nka 25 Oya. No, c'est vrai Kiriku none umva Kiriku umuntu akuze mugabo mugufi aguma afite imyaka ataboneka ko afite imyaka myinshi arakuze sana ubundi muntu uyumvira ko mushobora gukora na collabo n'inde nga mu Burundi badabuce bose ndi mu kubakoresha Fizo Bantu Boy my father Satubi ntabwo magira amabezi ngo yagize ibiro bidandaza amatike y'indege kandi ari umukozi none umukozi ntadandaza umukozi yabuze ngo nizi wiwe Sivyo wiwe Satubi ni umukozi mu bandi atanga amatike n'abandi babita gute uwavye ntabwo ngo Satubi arakubura hagiye yambika udukositimu muri iyo biro kandi akubura kentura mugabo ari akubura gahembwa niba ari bo tu akazi kose nurugira ngo biraruta kumwe wisha nurugira ngo yoya Jamal hariya ari muri yangu bitere yoya agi akora iki yo zimuga no simbeshe yoya ega ingiye kiwara vyuka ryo kwazi yimuga abarore ararusha kamenge kinama solo nizo ndagukombe yibutse kurera agasohokera muri arena kicarari nakabika yanje mbara kumbe gutaha acha yumva ikofi ry'umusazi ariko aroza ngo wahaha wewe Jamal girugaruke ngo minushu n'umuyaya muri Belgique yararonse akazi komeye wakoropa mu mazu y'abantu bakamuadora amayero hari abayaya barahembwa neza mani barahembwa neza n'umuyaya DJ Mario nta kigira ubu DJ araserva mu kaba Javre DJ Mario ari yagiye muri Allemagne Niwe wa makuru yose yakura. No turavugana benshi. Turavugana bayo ya Jamal. Move minute no yakubwiye ko ari umuyaye. Nje turavugana ko Elvis namubwiye happy birthday to you. Aranga kunyishura? Ari karakoropa. Eko zimuhome. Kuko ubu niravyo bakora muri Allemagne na Belgique. Nico kimwe bakora muri Oman. Bo zimuhome bagakata amashuko. Mani ibora yahoze. Yes, ni gasore turi kumwe muri Buddhist food murabona ko ibintu bimeze bien Buddhist food ni mu Kamenge quartier bayita Kamenge kujyambere iyi quartier kujyambere muri quartier epfo ya kuri kaburimbo uvuye ku Ruzeya kuri Interbank uvuye quartier Nord bafise beef burger bafise hamburger bafise icyapati cyo ngaho kiriye baragira ni pilau cyose cyane na pilau ngaho iraryoshye sana icyapati cyo ngaho bigana mu korogo ukiye ugira freshere zatanda icyapati cyo ngaho ni soble nkunda ipilau ya Buddhist food it's okay everything is okay ni restaurant mbere mu Bujumbura ifise amateleviziyo menshi iri mu ma restaurant make ngaho Bujumbura bakubwira take away bakagusha muri carton iri designed ushaka kugira uri muri bureau uri muhira utamwanya ufite gusohoka canke aho uri hose i Bujumbura basha kugira take away basha kutelefona bakakuzanira muzo igikuru nuko mu kwanza muhishikira mukabona ibintu byabo barakora na Buddhist food kuri Facebook page Instagram Buddhist food tu as ma spécialité c'est okay is that everything yes I love you too is okay everything is okay okay thank you tuko turaheza tuko tura objectif yawe mu kugira indirimbo iruhande ya comedy ko bijana ko donc kuririmba musique na comedy birajana kandi wewe personnellement wewe niyo objectif ufise mu kwasosya objectif mfise ni ukora musanzu shikifaransa wewe tu es malade non objectif mfise
nuko ushaka ngenda participer mu biteramo byose apana bya comedy gusa urundi ariko bazigagira mu biteramo by'abaririmbyi natwe ibiteramo by'abakomedi gusa oya c'est pas bon gishaka nda kwita mu biteramo by'abakomedien no muri trapish Kenso live in Gitega njemo mwite hip hop waya mwite ahubwo aba hip hop ni abantu bose bimwe hip hop Bface Fabulous Ubgrel Pro Kingorongoro ndabya ati mwebwe mwese ngiye kuba kubita hasi ndasi ndirimbo ndabapronda bose Bface reka marapu yawe yo gutuka abantu Kingorongoro karapu zo gusinzira Kisha ni boy guma mukanyosha umwe abantu muri salo dukafia muri papu nguponda kameme kuko bajya bose no bagira bato ba Bface banisha kurapa Bface yo tuza ngo hehe watagwara bidotoka ubonye wo kubwira ukore live wayikora live y'indirimbo heruka gusohora igira ndako na acoustic ndako urazi kuvuza acoustic no ndakuita acoustic wewe unzi indirimbo nazo acoustic kuririmba muri slow motion okay obigira iyo ndavyama couple muri Buja Flavor iyo ni acoustic bituma nanje niyumvira kurondera umwanje iyo ndavye Big Fizzo hamwe na Kima na Stay Natasha na Frojo Lolilo na Lonian Alvin Smith hamwe na Nena Satura Bele Nice social media baratwika none nkundende natanguranye na Darina nisanga kumbe nawe yikundira diaspora nkundende cyafatana na Minush urukundo ruraryoha social media turatwika akisaba umuduka amahera arabura icyo yankoreye yaciye nikokomora nkundende mama yake na mama cyane umuvira ozi cyasanga Alpha yarafashe n'ikibondo warafise ata mariage nkundende cyanje muri arena murana n'irigu wo twakundana nawe ngo kumbambesha Ureje reggae remix cyanje kwa Delicia Isaac TV cyasanga DJ B yaramuteye indanuwa yo ni remix none baho zana amafoto gute kwa Fisinda Delicia Fisinda bana utamuranyegeza uto oya suku binyegeze gusa nyene bari gisanga umuntu yabyibushe uvyimuhinda kujya naho wari umukiri pya ungana gute wo muri Buddhist naho vraiment nta muntu avyimuhinda gusa niba abantu babatandukanye yes reka tugaruka kiriza ikiganiro ngahanya ndibaze ko abantu badukurikiranye bashoye kumva ibitari bikeyi kuri Gasore Babala ku ndirimbo nshasha yiwaheruka gukora no mu bikorwa ariko arakora muri iyi minsi n'use ko asigaye ari umushoferi ashaka kuba umushoferi ashaka gukora bajaji wifise ntuzobure kumuhamagara kugira ngo umuhe pike cyangwa umuhe akazi agakora cyangwa isabe y'aba diaspora banguriye akabajaji barakumva barahari rero babone ko ndabwira ba Ezekiel ba Jamari ba Didier Kisi bariyumva murabe mu mwaka kabajaji kandi ndakandika ko Gasore Babala yes murabe mu muhakazi akazi karahari yes reka tumushimire Gasore na merci beaucoup wakoze cyane kuza muri Burundi Genia TV merci beaucoup Burundi Genia TV yes thank you so much uzogaruke nta kibazo uduha amakuru ya industry yo mu Burundi merci beaucoup kwa kuyafse yose merci beaucoup naje banyita Gasore Babala umusesanguzi wa industry umusesanguzi akone gashasha umusesanguzi wa industry ndasesangura byose quand même avec les trucs ndabashimiye cyane Burundi Genia TV niyo TV ya mbere bakoresheje n'abaguye imfungurwa muri Bundesfood Bundesfood bakaguha n'imfungurwa nk'uku kuri sibwa buteleviziyo bwa wundi bitano bwa Siren Vibe bande ubuteleviziyo bwa Magic Channel ukora ikiganiro ushonje ugataha ushonje twebwe urajya nawe dukore ushonje urabivuga bakaguha imfungurwa muri Bundesfood no kuzimana turazimana for just kuza yes urakoze reka ushikare kuri ibiganiro bya Burundi Genia TV hari ibiganiro byinshi hari izindi interview hariho micro trottoir hariho smash or pass tubitsa kandi ko Burundi Genia TV igiye guhindura izina vuba cyane ariko ibikorwa ni bya bindi nyene
izina muzorimenya hanyuma muga ibikorwa bizoguma ari bya bindi warakoze subscribe izoguma ko ni bona na kimwe rero tuzosubira naho ciao ciao